पाक्चद युमपम उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरे आईएलवी चनरे हाइबगी व्हाइट पेपर फोटोकदबनी बमिंग खकी चनब ओइरमलबदी अफबो ओइरोय nganbe मणिपुर लेंगाकना आईएलवी चनरगनी आइना लाउथोकिबा अदु मयक सेंग्लिब्रा सेंगथफ्रा हाबदु खंगबा ngamnadaba लेंगाकना व्हाइट पेपर अमा फोटोकपा सांगे आईएलवी चनबगी मतंग व्हाइट पेपर अमा फोटोकलंबा तौदना मियामबो नमसिलगा आईएलवी चनरे हाइबा ममिंग खकी लाउथोकपा ओरगदी मदु अफबो ओइरोय हाइना Manipur Integrity and Solidarity Day Observation Committee ki Chairman Laurembam nganbi na phong torak le wafam asing asi amkil amasung dep kon sin duna kaisam thong top lairak maning community hall pang thokiba konithoi super Manipur Integrity and Solidarity Day celebration thorom da hai ki bane mahana makha taraduna September kun ganifan asi Manipur gi saktum kaibi yaroi hanam yoi lakh hen mun saruk ya aduna khong chak khiba namita tuni Manipur gi saktum kaibi ya bapibam ama lak padagi loinana Anesan I'm the worry ama semkat anda pohon abada miyam namadu yaroi haidun asoba kongsat ama sat kiban namidado ningsing tu ngasi tharo masi pang thok pane Manipur gi masing jam bam miyam na reli satu na Manipur gi apun basaktam kai bi yaroi haina lauke ba kongsat atu gi matong Anesan I'm amasung India government ani gi mrakta ceasefire torok bada without territorial limit haida lauk torok bada ge madu gi mrakta Manipur miyam na kongsang sangsin bada athaubi tarakani fan gi ponselom ge Maramasana Manipur ge apun bagi saktam da singdarakpa matamda lengang da lokotpa thabak atuna lengha ki rajniti da kaidongwai da maipag loi mamang da ceasefire Manipur yausilakpa adugi matong tabada Manipur da kep thamjilakpa da Manipur miyam ahing tumpham safam khangtana yau amuk hauke billadu fast ona da buhuna bada India lenga ki wandam Manipur lenga da khanglabaso khangsin da laithoki badu aikhoi ki laibak thibani Maramde Citizenship Amendment Bill ado hekon hana bahona rakpada laukiwa aduguma forces kaya ado khangna ngasi fawa style lekana khangsin adana lairi ke badu hekon bi yana da Manipur da albi sanaragani hana lauk tholaka moitem torokiwa habadum yamna hengsin bazange masina taduna albi sanabaki matang da white paper futhok patawdana maming tagi oina sanari hana lauk thopu oragadi iramasida miyamgi yaungai fu oina thokane ngasi bawa da Citizenship Amendment Bill kaktana tana alvis anana da bahwana bada miyam na kholau kaya laukre madama bada Chief Commissioner amna alfi mutat kiba adu ain ge wang madani madu namfu hafu da tawkiba thabakne Manipur miyam ge mathak da chatharakliba namfu hafu ki thapaga sim matam sangle haujiti lepa matam oire ana laurembam ngan pi na phong toke ngasi bangdo ki patharom adu ki nungi Warol Period Observation Committee ki convener Pabawatin hai ki bada kumja lising ani ki September kunganifan da Manipur ki apun basaktam kanana va ima singil lupa made Manipur da kundari va yellow kanglup kontraga papan gi apun ba manaba kunai seminana ba hauto ki va Civil Society amkin amasung ko arina Manipur da kundari va phurup kontraga papan nungsi chana leminana ba ihau ama sin ki bana bit adu ngasi di ningsing bakhak tangai re au ki basahi kungani thoi ki matam kari tauri bage ai hoi Kanano Manipur habilam damsi karam ne higlabagi habo forward khangpak ngamtana lakle haike Nagalamrom dana you legalized obaki mayukta kadana sindana wakan bifam satare Aukiba September ki tang kunta Manipur lenga ki cabinet bifam amna Manipur ki mafam khara dagi ju sungba yuan bagi lairamba atheng balak thoki ba wari bado Hando kadabani haiduna coalition against drug and alcohol kada amadi lam tamasi ki tongan ba imar lup singda satharakba democratic oiba khongjang singki saru kamboy nangasi Tongan ba district sinda wakan mi pampang thokre Imphal West ki manung chanba hyang thang kaithel da hyang thang mamang lekai maira waibi amsuk ke da hyang thang unit ani puna kusam ta duna lenga na yu sungba amadi yon bagi ayaba piki warip handogo haiduna Miyam ge ba wakan mi pam ama pang thokre pang thoki ba wakan mi pam adu da saruk ya ki ba miyam na janing ta ba kholau ke lauke Wakan mi pam adu da saruk ya ki ba ima yumnam Komdon bi President Hyang Thang mamang lekai mera pai bina phongto ki bada mai hai ka bachinjak sin bagi chang khara du warbasu mera pai bi ekoina tum da chadana wana thinglak badagi khara sa farakle harba matam asida Minister en berena ju sungba amri jon bagi aba pi thoki ba basi mama ama oina tungi khallaga thamoi chokna noi thai ke makata na hai ki bada object mai ka bachinjak na maram waraga mafa masin marau masa khanglak traba si yauna ayabu saiting mayuk narba matam asida Ayaba firaki bahai basi Manipur asi mang takalle haiba wang hangke Aikoi tungi khallaga thawai thalok pada pamuk balaite aduna Manipur lengang na athobada khongpam anthok u aike Imphal East District ki manung chanba Irilbung Kalika Lairempi Women Welfare Association amasung kada unit punda khusam na duna
ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯏꯔꯤꯜꯃꯨꯡ ꯀꯔꯤꯀꯥ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯊꯤꯡꯗꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯌꯨꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯇꯥꯂꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯌꯨ ꯌꯣꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯡꯕꯒꯤ ꯑꯦꯞ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯃ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯌꯨ ꯂꯤꯒꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯈꯨꯅꯧ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯈꯨꯅꯧ ꯕꯖꯥꯔ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯣꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯗꯥ ꯌꯨꯅꯤꯠ 2 ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯨ ꯁꯨꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯣꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯣꯜꯂꯧ ꯂꯥꯎꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯈꯨꯅꯧ ꯕꯖꯥꯔ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯨꯞ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯔꯣꯍꯃꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯌꯨ ꯊꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯑꯊꯦꯡꯕ ꯊꯝꯕꯗꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯈꯥꯇꯥꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯊꯥꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯠꯄ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯉꯝꯂꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣल ꯕꯣर्डꯀꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯈꯨꯗꯤ ꯊꯤꯔꯦ बीजेपी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन लुचिंग लेंगाकना महाकी पार्टी की एमएलए तरह बोर्ड सोसाइटी कॉर्पोरेशन चिंबगी चेयरमैन से फम थिंदोखिबदा अपुनब फोर्स तरह की मनुंगदा मापन गिदे मना मन नाइखिद्रबसु मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैन की फम पीबददी हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर अमुकसु खुदी थीरे बीजेपी की एमएलए तरह बोर्ड सोसाइटी कॉर्पोरेशन चिंबगी चेयरमैन की फम सिंग थिंदोक्तुना हाकिबगी थोकिबा ऑर्डर सिंग की मनुंग चन्ना ओवगाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की कारखिबा डॉक्टर उसम देवेन बुसु जुलाई 13 लिसिंग अनी कुनिथोइदा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज न थोकपा ऑर्डर मगी मतुंगिना मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एमपीसीबी की चेयरमैन ओइना हावखिबने अदुबा बोर्ड असि की चेयरमैन ओरखिबा बीजेपी की एक्स एमएलए लाइसरम राधा किशोर सही हुंपुगा मंगा अपोकपा लेखिरबा एल निताई काइनो थोंखा मखा लेखाइ नमहाकबो बोर्ड असि की चेयरमैन ओइना अपॉइंटमेंट पीखिबा अदु जुलाई 9 लिसिंग अनी कुनमथोइदने ऑर्डर अदुना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट न थोकपनी लोइना ऑर्डर अदुगी मतुगिना माना बोर्ड असि चेयरमैन की फम असि जुलाई 19 लिसिंग अनी कुनमथोइ दगी पुरखिबगा लोइना जुलाई 19 लिसिंग अनी कुनमरी फाउबा सही अहुंगी मतम पुगदबने अदुगो महांगना चेयरमैन ओइना थबक पुबगी मतम लोइद्रिङैदा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज न जुलाई 13 लिसिंग अनी कुनिथोइदा अतोप मियोय अमब बोर्ड असि चेयरमैन ओइना अपॉइंटमेंट पिरखिबा असि वाटर Prevention and Control of Pollution Act 1974 की सेक्शन 5 क्लोज 3 अमसुंग सेक्शन 6 क्लोज 2 लोइना जुलाई 9 लिसिंग अनी कुनमथोइदा फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट सेंबर रूल्स की रूल 2 क्लोज 3 क्लोज बी वायोलेट तौब थौंगनी आइदुना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा रिट पिटिशन सिविल नंबर 562 ऑफ 2022 फाइल तौरखिबने एल राधा किशोर की पिटिशन अदु हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ना लकुतुना खनरगा एमएलए उसम देवेनबो बोर्ड असि चेयरमैन ओइना अपॉइंटमेंट पिरकपगी ऑर्डर अदु आनबदा मतम खरा की ओइना चनहनदना थमगे लोइना केस असि रेस्पोंडेंट सिंग दा नोटिस इशू तौबगा लोइना मखाताबा वेल सथरकलगा मबांग थागी तरागा मथोइदा जस्टिस एमबी मुरारी दरन ना पिकिबा जजमेंट अमसोंग ऑर्डर अमदा एमएलए उसम देवेनबो बोर्ड असि चेयरमैन ओइना अपॉइंटमेंट पिरकिबो ऑर्डर अदु क्वास तौदुना चनहनगिदे हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर बोर्ड असि अनोब चेयरमैन अपलपगे ऑर्डर अदु चनहनखिद्रबा मतुंग था असि मफंदा हानागी चेयरमैन एल राधा किशोरदा सोकोस नोटिस अमा पिरखि नोटिस असि पिरकपगी मतुंगिना एल राधा किशोर की माइकेदगी सु था असि तरागा तरुक्ता मसिगी चपचाबा पकुम सिंग एनक्लोजर सिंग लोइना पिखि अदुबा सोकोस नोटिस की पकुम पिखरबा मतुंग नमित मंगानी सुरकवा था असि कुंदा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की माइकेदगी तोगन तोगन बो ऑर्डर अनी थोरकी अहानबो ऑर्डर ना हानागी चेयरमैन एल राधा किशोर बो एमपीसीबी की चेयरमैन ओइबदगी टर्मिनेट तौरी हारखिबनी अदुगा अतोब ऑर्डर अमना हानागी चेयरमैन असि पोस्ट असिदगी लौथोखरबनीना हांगतुना लैरबा बोर्ड असि की चेयरमैन की फम दा एमएलए डॉक्टर ओसम देवेन बो चेयरमैन ओइना अपॉइंटमेंट पेरे हाइबसिने पनबजाबदी बोर्ड असि की चेयरमैन ओइना एमएलए असि बो हानबदा जुलाई 13 लिसिंग अनी कुनिथोइदा अपॉइंटमेंट पेखरबनी अदुबो हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ऑर्डर अदु क्वास तौखिबदगी अनिरक सुबु ओइना था असि कुंदा अमुखना अपॉइंटमेंट पिरखिबने अदमोइदमक था असि कुंदा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ना तोंगन तोंगन ना तोकेबो ऑर्डर अनिमक हारगी चेयरमैन असिना गरंग हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा रिट पिटिशन सिविल नंबर 810 ऑफ 2022 फाइल तौरक्तुना चैलेंज अमुखना तौरखिबने अदुगा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ना नमित अदु थोकेबो अतोप ऑर्डर अमना एमएलए उसम देवेन बोर्ड असि चेयरमैन अपॉइंटमेंट अमुखना पिरखिबो ऑर्डर अदु सुचनहनबिगनु हाइबसिने
petitioner file taugiba petition adu ngasi Justice MP Murad Idaran gi bench na WPC Stage MP Pradilar gi bench na WPC number 810 of 2022 on the local credit. Kona matter asi local pada petitioner gi mai kaida Senior Counsel and Zodendro na leplaga mahakpa counsel Syed Murtaza Ahmad assist tauke. Kona petitioner counsel sing ki submission sing tara pamatung ta case asi admit tauki baga loinana. Respondent sing na number 16 2022 forward gi manung da ba kom pira kada pa notice sing issue tauke. Loinana numit asi magta da case asi gi makata ba well sathana pa kita mag abung hana list tauna na pa direction peke. Aduma na mag ko nang asi piki pa order as the kwai gi punung sing siningai oiribadi tha asi gi kunda Addition Chief Secretary Forest and Environment amasung Climate Change na tungan na thogiba order anita mathang sinna. Anagi Chairman El Rada Kisorbo Pham asida gi terminate tawkiba amasung ML Usam Devenbo board asigi anupa chairman oina appointment pirakpagi order ani magsanhandana thamle state tawre aina khangan khe. Makatarakwa atopa editorial gi kalam amada Manipur bu kari oina ubano fasana hainingde matungda tawgano. September kun gamari lisingani kun itoida freedom fighter haipau zadona gi pongnapam oiriba kambiron gi lambi amagi mapanda Marfugatare Suba Battalion Central Reserve Police Force CFF ki person amana pom ama plan tawna ba honarami hariba thawdoga sibu asumbo wairam gadra Bomadu CFF na kuntraga mapan suwa samra falls ka lautona raga plan tawna ba honaram bani haibo wafam su CFF ki person adobo aktheng na phakiba mapam adugi kunjasi na phangdogi anachingbi lupsina phangdorakle karigamba thawdok atuna asumba asengba thawdok warabadi Manipur gi law and order maintenance amsung counter insurgency offense Operations CI Operation da mateng pangna da balag liba Security Force asna Manipur kari oina ubano hapek uhang aglok noi da bagi maram laibra Manipur di kumza lising ani taraga tariat amasong lising ani kuni thoi dhamathang sin aling lagiba BJP na lojingba lengang na law and order gi phibam singthana ba yana phagal halle lona yada ba underground organization sing gi thabak thoram sing han thalle mausa gi miyam gi ingba chekba hanchilagle haidon lagli bane Talaga sa Manipur gi miyam gi ponchi amasong lanthum gak sen bada state force mamateng pangna ba lagliba security persons in the public place da bomb phumna na ba hona raglagade mabanda gi lagliba forcing asna pamle basi kari oiram gadage lalawba mayam na operate to state nina hoju phobo makoi gi activities sing lepta da sadhari misam yam amasong security force in the akaiba ayit papina ba thawong sing sadhari aduga mapanda gi lagliba makoi na madubo thijin na ba honari Tidok tu na miyang giponsi kali habo utuna credit law na ba masong makok thongbo officer sina sanbi na ba thagat wahi da gida reward pa bu fang na ba honarak pa mawai ram gadra masimak oiram ba sujai na thagana lalo bo singbo miyam amade lenga na amuk hian na lan una da ba thausil oiram ba sujai oinang bo oisano adu bo bom adu plan to da hakting na theng na du na phagat hoba gi phabagi wane theng nau da na ningte jana plan to ram ba thoglaba adu ga plan to silam leba makhoi na su mathong masak khang ba sa du na theng na re Laudhokle amasung mi sokan dana fokai hanikre haivan nang tengeda fokai rak tona manak nak lupa misam biam sokpa siba yarum lagana kam tawba masoi dadi hana dagi sulai rak laba ahujsu adumak masi leng dan lare tiba owa pham ama hekta song thorage madodi mafan dagi lakpa security force in the Manipur ngak sen bagi maram da state asigi biam da thawena genocide ki hingsa jaisam bagi wakalon chen da Manipur ge miam da mute minai sa tharaga loch nana ba honara haibasine wafam si mapan dagi lakpa security person sin phamang thakta sathaki Sadhagriva thawong sing adugi matung hina haibane adugma thawong sing dusu yamna tangna ani maridang thokiba sunate offer ama thokibani na aujo phawda Manipur gi mi misam yamna makoi bon ungsi pangamdri bane matamama da sipai mayam tongba kari sing lamjau sorok ta satkiba da pikliba angang sing haung daru tawdana makoi da onchin da khut hairam badu aujekti ukita bane masimak makoi na leba kasigi khulai fiber lan mi sing oidon yekna baga lamba phawwa fadringai Masagi mayum tak mai tira palan mising oirabani habazi khangja kadabane handagi daudok si tarai lobu chomloi hongi thapak chu puri basi minister nabodi September kun gata ruk lising ani kun gani thoi da airport ta Arunachal Pradesh ki teju phawagi flight service audo ki bada ADGP amado lising dona thijli ana phangdokre adubo suru da losin khino mafandagi lakpa security persons in nangbai bom phare midina thokre haibadagi sendo hendorak tun illegal drugs sing phare haikeba miyam na thajana da thaudok sing phawa laigrabane Makoi da lerambam yam gi thasaba utki mapai oina on ki ba thengkhang yam se laglabani kambirol gi thoduk atuna asumbu aram lagadi mafam adagi khunja sing danatana Manipur gi miyamna lamsi sidawo sa haiduna chai thanglak loidabagi maram leibra nauna is the ondok view habanate hanagumna list da yahullu habane Maidai mitai furpo is the gi list salalu haribasi furubasi banauna schedule tribe ondogu habanate
हानादगी ममांगैदा शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट चलंबा अदु अदुमक हंजिलनबियु हाइबनी आनि इफा थौकुकी हानागी प्रेसिडेंट ओइरोम अराली मैतैना फोंदोखरे वाफम असी एसटीडीसी एमना सिंदुना हौकिबा अगस्त 13 तगी लिसांग सिना चथदुना लाकपा वकत मिफंगे सरोकम ओइना ngasi कमिटी असिना नावरेम थोंदा लैबा इफा थौको कमिटी का पुन खुसमनदुना इफा थौको संगलेंदा पांगथोकिबा वकत मिफमदा फोंदोखिबनी थौरमदुदा वांगांगलदुना प्रेसिडेंट मखाताना हाई मैतै बो एसटी की लिस्ट चलहननबगिदमक शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी मणिपुर एसडीडीसी एमना संगसिलिबा खोंजंग असी चामदा चाम चुम्बा खोंजंग अमनि खंदना मफुंग फाना सौगतपनी मतुंगदसु कमिटी असिना संगसिनबा मखल मखा कयागी खोंजंग सिंगदा मफुंग फाना सौगतकनी डिमांड असी फुरबसिगी सक्तम कलहकनदबगिदमक तांदबा यादबा अमनि हाना लवे इंडिया की अवांग नोंपोक लमदम असिदा एगेस पॉलिसी न सिंगबा मखल मखा कयागी अनोबा थौरंग कया पाइखनरकबो असिना इंडिया की सिदाइदा खुंदारिबा अपिकपो फुरबसिंग असिदा असौबा साइथेंग पीरे मासिदा मसिंग यामखिद्रबा मैतै फुरबसिना कॉन्स्टिट्यूशन की काकलौ अमा फावबा याउदना हिंबा हाइबसि खुलाई याउदना लान सोकनबगा पांखा गोइगने मैतै फुरबसि हाना ब्रिटिश की मदमदा शेड्यूल ट्राइब अमा ओइना लौरमलिबनि अदुबो मसि हौकिबा कुमजा लिसिंग अमगा चापन याखैगे मथोइगी सेंससता आबलाखिदबनि मधु अमुगना हंजन हनबियु हाइबनि शेड्यूल ट्राइब हाइबु वै असि नुंगी ओइबा वानथो खंगतना मियुइसिंगना वानथो खंगदबा मियुइसिना डिमांड असिबु यानिंगदबा फोंथोकनबनि डिमांड असी यामनमक तंगाई फदबा अमनि तुंगी खनबा फुरबसिबो नुंसीबा मियुइसिंगना डिमांड असी तंगाई फदना यानिंगनि हाना खल्ले फुरबसिना शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट चलबा मतुंगदा फंगदबा ngaglo adu natanadi hauzik oriba fibam asta फुरबसि कंजनबा अदै अतोपा पंबै लैरोय सिंगमी तमिसिंग असि मचिन मनाउनी हाइना पुनम हंग यानारी अदबा मयामबु ओरिबा सिंगमीने एस्ट योरगा तंपाक्ता लैरिबा मनाउ ओरिबा मैतै सिना मतौ करमना शेड्यूल ट्राइब ओइद्रिबनो हाबसि हांगबा याबा वांग अमने मरम असिना मैतै सिना मसागी हक कंजनबा तांबा डिमांड असिदा लमदम असिदा खुंदामिनरिबा अदै अतोपा फुरबसिना सुमतेंग पांगबिबा चांगे एसडीडीसी एम की यूथ विंग की कन्वेनर नामाइराकपम इटिसन हाई डेमोक्रेसी चटप लेबाक असेगी लो असिबि इकाई खुमनबा उत्पो ओइना एसडीडीसी एम न मतम क्यागी ममांगदगी हौना खोंजंग असी यामना डेमोक्रेटिक ओइबा मौंगदा चथदुना लाकपनि अदबा हौजिक फाउबदा स्टेट लेखा असिना थौसाबिदबगी मामि उबा फंगे खोंजंग असी यामना डेमोक्रेटिक ओइबा मौंगदा अवकन मिफम पंबा स्ट्रीट कॉर्नर कैंपेन पांगथोकपना सिंबा खोंथांग कयागा लोइनना इम्फाल ईस्ट अमदी वेस्ट खक्ता नतना तंपा के डिस्ट्रिक्ट पुनमक्ता पाक्सना सांगसिलगने मासी फावदा करिगुम्बा लेंगा कसिना ताबिदबा तारबदि मखल मखा कयागी अकनबा खोंजंग सिंग मतम अमददगी हेक्तमक सांगसिननबा सेम सादुना लैरबने याइखै तिंगाइबा महिउलांगपोक यावबा खोंजंग सिंग असिना लेबाक मियामदा चावना अकाइबा पीबा मरमना असेगुम्बा खोंजंग असी यारिबा मखै चथदना डेमोक्रेटिक ओइबा खोंजंग सिंग खक्तमक चथदुना लाखिबनि अदबो लेंगांना हन्ना फावबा यंगबिदबगी थौ उलकफो असिना महिउलांगपोक यावबा खोंजंग सांगसिलकनलबा सेबाक थाबनि हाना लवे मरम असिना कमिटी असिना अकनबा खोंजंग सिंग चांगसिलकपदा थोरकपा अफफतगी टेक्साक पुंबा लेंगा असिना पुफम तोगे मितै फुरबसि एसटी की लिस्ट चनबगी क्राइटेरिया सुना यावी हाइबा पुनमकना खंगनारिबने मासिन इंडिया गवर्नमेंट सु खंगबदगी एथनोग्राफी अमसोंग सोशियो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट थारकनबा स्टेट लेंगा ता खंगलाखिबा लैखरबने अतबा लेंगा असिन आउजुक फावबा थाबिदना लैरखिबने फुरबसि इनौ नौना शेड्यूल ट्राइब ओहेनबिउ हाइबा सुनते कुमजन लिसिंग अमगा चांपा याखैगा मथोइगी ममांगदा लेरंबा एकोसिंगदा फुरबसि शेड्यूल ट्राइब अमनि हाना यामना मयक सेंग इरम लेबने हारिबा स्टेटस अदुदा अमुक हंजिन हंदना पटखेगदौरबा फुरबसि बो कन्बीदना बताक्सिन बनि आना सुमहाना मखातना फोंदोखि मखातरकवा अतोप पाउदा हिमाचल प्रदेश की सीनियर कांग्रेस लीडर अमदे वर्किंग प्रेसिडेंट हर्ष महाजन बीजेपी दा यावखरे हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन मार्क ओइना कांग्रेस की लीडर अमदे वर्किंग प्रेसिडेंट हर्ष महाजन बीजेपी दा यावखरे एन ऑफिशियल रिपोर्ट अमगी मतुंगिना फोंदोगले कांग्रेस की सीनियर लीडर अमदे वर्किंग प्रेसिडेंट ओइरिबा हर्ष महाजन नंगसी भारतीय जनता पार्टी दा यावखिबासी कांग्रेस के ओइनादी यामना नुंगाइतनिgai ओइबा थोंग अमसो ओइरे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल नेशनल जनरल सेक्रेटरी विनोद तावडे की ममंगमक्ता बीजेपी की हेडक्वार्टर पांगथोकपा थरम अमदा पार्टी दा जॉइन तौखिबनी महाजन चलिबा चही असिगी मे थादा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमिटी की वर्किंग प्रेसिडेंट होइखिबनी हर्ष महाजन बीजेपी दा यावखिबा थरम असिदा यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ना तारामनो ओखरे बीजेपी की गवर्नमेंट अमा हिमाचल प्रदेश दा सेमलगनी हाबगी थाजबा फोंदोके मसिगी ममंगदा हिल स्टेट असिदा पार्टी असिना अमुक खाना सरकार सेमगनी हाबसि थाजना खित्रबने अदब हंदक उत्तराखंड बीजेपी मदुगी वरी थुवाइख्रे महाजन असेंबली इलेक्शन मार्क ओइना बीजेपी यावरखिबासे कांग्रेस की वनदी यामना निंगबा कनिगाई ओइबा थवंगने माना बीजेपी यावरबा मतुंगदा मीडिया पर्सन सिंग उनाखिबदा पिखिबा वरोल अमदा कांग्रेस की लीडर सिंग बो अकनबा मौंगदा सै थांखिबा लोइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप थागतबा फोंदोखे मान हाइकिबदा वीरभद्र सिंह लैरिङै मतमददी कांग्रेस की मफांगल असि फना लैरमे अदब हाउजिक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस असि माइगै चंबिननबा लैत्रबा अमदि लीडरशिप लैतबा हाइबदु ओइरे हाइरे
Sanabagi Pau Amada Surya Kumar T20 batting ranking ki anisubada Ayerkre Rezwan Makok Taleng Tanalaire Handakta Australia ke sana kiba ahum suba amasung aroiba T20 international match da India ki Surya Kumar Yadavna ball kuntraga taruk mayung labada ran hompoga mapal laukiba adogi matengna T20 international batting ranking da thak amaka kalaga anisuba poison da laikre mana match adu da utkiba performance ki matengna India na series ani madalauke amaron da Pakistan ki Mohammad Rezwana England ke sana kiba T20 match ahum da mathang sin run marfoga nifan amusung marfoga nifan lawangam ki badagi batting ki start makokta lengta na laibangam le Rezwan ut ki fazaba performance ki matingna ani suba amusung bari suba T20 international match pai paktuna series ani da manan ge mga suba match jum sakas na bitta sana gare Pakistan ki captain Bafo Azam na England ka sana ki ani suba T20 international match da career ki ani suba 100 loba ngamduna batting ki ranking da ahum suba poison da laibangam le Australia ki skipper Aaron Finch so Nagpurda India ka sana kiba anisuba T20 international match da ran kuntra ga mathoi loba ngam kiba daki thak ama khakalaga manga suba poison da laikre India ki Azab Patel na andak Australia ka sana kiba match hongi T20 series da leading wicket taker oiduna ICC T20 international bowling ranking da hana taraga nifan suba da lairam badagi tara manga suba poison da haigat kre Australia ki spinner Adam Jamfa hana lairam mafum dagi handaraga taruk suba da amasung India ge Fraser Bovnesur Kumarsu tara suba poison dhandagre makoy ni India amasung Australia na sana kiba series ta fazaba performance utpangam ki da badagi thak andarakbane Gurgaon gi fake call center thukai bada Manipur gi ahum jaw na mapan phare US national saraka cryptocurrency sinaduna US dollar lising mafandagi lising kutra mari 1000 power federal grant pigani haisinna chalaramba fake call center ama haukiba lepak pupanami kin bidang da CM Flying Scout amasung Gurgaon Police ki joint team amana thawai kre loina fake call center adudagi Manipur gi mi hum jawna mi mapan phare haire Police ki pauna hari bana fake call center adudagi sel oina lufa 1.5 lakh laptop mari amasung CPU ahum recover tawki CM Scout Gurgaon gi DSP Indrajit Jadab na hai ki bada akhanaba pau amafang badagi JMD Megapolis Sohana Road ki sector 48 leva call center adu recha thagi bane maduda miyo sing adu phagat pangam ki bani thawdok asiga mari daina afar amulos taw khraire nagalam rom da nan local hat pagamari daina fa ki bag getter nifan ki case NIA da sinagre Hauki bagas taraga mari da Thawal district police commando amasung taraga daruk soba Sam Rifles ki combined force na nan local hat pagamari daina fa ki ba lalawlup amagi getter nifan ki case National Investigation Agency NIA da sinagre Thawal SB ki baike degi di farapa makhoi nifan asi sahi asi ki jun kun gahum doida kaksing dan nan local ama adogo July nifan dan droge wake up nan local ama hat ki bagi thawdok da Chennai haida phongdo ki bane nan local at bagi case asi ka marik den NIA da sinakra ba keder sing adu de andro nungyum pi khuman dagi singa kam pasanta sahi kuntra ga nipan apok pa ning thembe kaksing ning thau laikai dagi marang them jite sarma sahi kun ga ni thoi apok pa lai hitraba sanjet marang konjeng laikai thang ka laikai de lebo konjeng pom romeo allies nong thon sahi kun ga nipan apok parago andro lawok sung sing laikai dagi panjawam Ravi allies nanau allies luang amba sahi kun ka daruk apok pa kulla kaksing wairi salam laikai dagi salam mangki jau sahi yang kai ga manga apok pa lai hitraba salam tombe Impal West ki lokiap mayel ekai dagi naurem manos allies pangsiba sahi kulum doi apok pa noven kaksing wairi tan ki pareng dagi naurem restafen apok pa and project musung kaksing wairi saban pamot laikai dagi samura light pump akas allies Moston Sharma sahi talaga mapan apok pa Rajeswar kawe Myanmar masa ahum sugnu police commando na fare Myanmar masa ahum garang September kun tariat ki nutil pung mangarom tawada kaksing district ki marung chana lairiba sugnu police commando ki khotpu mana fare police ki paun hai leba pupan me ki nutil pung mangarom tawada sugnu commando ki sobeda santi na lit tawwa commando team amana sugnu khona makhongda asat awsing check tawraga leiringai da sero rom dagi passenger pubat tata somo ama khamalaga check tawki gari du da tonglak pasing mathang check tawda Myanmar masa ahum yawram bathengna ge makhoi humbo formality singa fajilaga makatana check up tawda makhoi homak sasina ba Aadhaar card amam param bakaloina Myanmar ki satak se amam supagat ge paraba Myanmar masa ahum adudi kaikun mung jai kontra apok pa ginkhan sen mana param sasina ba Aadhaar card aduda Bengnuam Palace Niwlam ka Sosanpo district haina lepham hablame ani subaduna
Thongkap thang sei kuntra afuk wala hitapa kamsu an kef kawi magi sasinapa adhar adudana mahaki laifam asi Monkey Village Singhat subdivision Susanpo district haina iramke aduga homsuba aduna magna pairam adhar card adugi matung inadi sahi taraga taruki nupa masani magi laifam Monkey Village Singhat subdivision Susanpo haina sasinaba adhar card aduda irambi haina police ke pau asinaba katari police na makata na wangpong tawbada makoi homak manmargi Kale district ki Kalem yo saigang region dagi ni aba khangwa amkhiba ka loina makoina tata sumo odu sandan district ki nampau khol dagi ngari tonglak la so sanpu tamna chatkada bani aba so khangbangam le hari parabat mat masa odu makata na thigana na basognu PS ta sinagre hari aroi beda content sing asiki markui ba pau khara asiba pau dam jari ba Manipur local news YouTube channel asedagi yang beri ba punama padaga jari channel sina dom da kana badi subscribe to be business subscribe to be romoloina na like and share to was a copy of Namako Amakana Tagasari.